Kayısılarda böyle olursa saklasın. Hatta zengin olsun. Üçte var zengin. Al. O bin dedin mi? Dur. Bilette. Tildi çıkarmak var bunlar. Tildi çıkarmak var. Olayım ben. Kızılkolmacan Oblastı'nın Bavuş Balanı Komandan Kapitanı Yedeklere de gözünler bilen uçraşu albatta bizning eng qiziqli, eng suyukli, eng hurmatli ritualimiz var. Birinchilar Saltus Geçelim hoş şarı oyunlagan hoş oblasti saldı bugün bularda oynadık. Gelinizden mesela Bataver koylar o men şu ballara iyilik qala koyluq. Ödebistan tışqarı tatnaqa ilejeni buzlay bir-biringizdi sıylap ortada qalıştırıp kızıqlı oyun qurup berdiler. O men yaxshilik, iyilik. Oşancha hurmatli ko'rmanlar, bizden 3-sü gruppasındagı oyunga biz Buyur olabız. Birinci günü bizden oşo görösünler buna olacak baldardı bayqaştırıp görmüzler. Ulardı maqtab atsak qayra. Qiyas enkeyip buna birinci gördüğüm ne olur ekenmiz dep. Mesela ben ballar bilen tanıştırıp bereyim. Oşşarı Abdumusa oğlu Aknazar birinci nomerde, Talabek oğlu Kuvan ikinci, Jokeyev Aydos üçüncü, dördüncü Azimkulu oğlu Azizbek, beşinci nomerde Jirgalbek Barkabas, Kocamkulu var gelin altıncı nomer, Begaliyev Jomart yetinci, sekizinci Bakıt Maket İssa, 10. nomerde Onkobayev Tölen, 11. Sultanov Abay, Cenab Turgunbayev Ercan 12. nomer. Şuna olaq yerden götürüldü karakterimiz bayağı koruyarak bu ballar. Niyazov Bayaş 9. Canadan Niyazov Manas 10. nomer. Bayiş Niyazov 9. nomer. Muralimoğlu Bayaman 11. Kambaroğlu Akul. Bu komandanın 12. nomerdeki 11. Tatarsan'da oyuncu Oş Oblast'ta. Emi oyunga gezek turalıq. Jana da aytıp kettik. Birinci gündeki oyunda jıyıntığı boyunca bizden top aslında bizden iki komandasından ortasında Oş Oblast'ın kurama komandası geçen 15-4 esebinde birinci oyunda Utkan Jalalabad komandasının 15-4 esebinde Utkan. Özünüzden bilesizler. Andan keyin geçe es aldı. Emi qayradan oyunga çıktı. Görevi senin bu arada. Aybek Demirbayev. Oşantip Oş kurama komandası çabılga çıktı. Aybek Demirbayev. Alıp çıktı. Nurgaşkası menen. Nurgaşka meni ötkörüp bereybi je özü barabı. Bizden ataqlı, belgili oyuncu Kırgızstan kurama komandasının müçeleri oynadı. Yani Talas komandasında Oş kurama komandası bardık oyunculardan. Yakından tanışıp balları hurmatlı görmanlar, can gelgen meymanlar bolsa şu ballarda tanıp bilip alыңыздар, biz kolumuzun gelişince sizlerge de aytıp tanıştırıp turup hareket kılabız. Şöntüp bizim Aybek degen jigit çabılga çıkıp Oş Oblastının kurama komandası 1-0. Çаңдан көрбөй калдык. Салым болгон экен, чаң болуп көрүнбөй калды. Кайра эле жер чаң атат, кайра эле баягы эске атат. Ай. Oyunda alpalıçı bul ortada kalışıyoruz. Adilet. Adilet degen jigit. Mongol. Mamat Ali oğlu Adilet. Masale? Çaң баягы көчөктө чаң башталды. Тазак сары үй. Aya zamat mınake gördünüz. Dağılı. Mınake 2-0 esep sandары 4-минутада. Mınake çаңдын
Kesepetlen amantip tunukta görünmeye tat. Oho, mıhtın kötü. Kıyas Niyazov. Kıyas. Akbörü. Kıyas. Akbörü mine düşpür tuğanın ortansı. Attım burgulanı karaç. Aragla çölden tuttu. Kıyazdın. Bol ıldamlık menen salış. Avalagla astıdan çıkpagla. Attın olsun tartış gerek bol kaldı. Okşayta aylanıp. Avutka taşta. Жерден eğlenci dedi. İyi mi? Çıkıp barıp жерге taştap ketti ulaktı. Öte mıhtayım kettile. Avutqa çıkıp ketken eken. Gektar menen kim? Gittar degen at. Gektar çıkan eken. Şadılı jigitken Bayaman Murayim oğlu. Ulaqta. Hürmetli hurmatlı görmenler, 7 oblastın jana Bişkek Oşlarının komandalары bardығы 9 komanda oynап atat. Buna bugün 3. gün Kırgız Respublikasının Gökbörü boyunca çempionatı 21. yılkı 18. 24. oktyabr günleri mına bizim Sokuluk'ta Belek ayının at meydanında akırın avaylarla. Bir cuma boyunca kızıktı oyun. Elközün çempionatı ötüp, özünün günü özü vurdurup adat yaptı. Atın olsun tartalmaya kaldı. Ana düşken yok. Benim var o şana kırında da 80 santimetre Kutay kazanının kırı üstü. Şol yerden çırılda bile jatçattım. Ulak düşken yoktu. Emit жерде ulak. Azıl nege çok oldu beni. Avutqa çıkıp ketken eken, naqayradan jeke. Ortaga koyup taşlap koyuluk ulaktı. 8. minutda. Start kaleci. Ой, не olup ketdi? Свистокко чейин башта берген экен oyunda. Охо, мыкты экен ат. Уруп анан кирет экен. İlkin öyle. Kulaylak mı yak? Жоқ, жақсы, сон байке. Bayaman dağı bavuş bu. Bavuş ballan algan eken ulakta. Komandanın kapitanı. Bular qanday ham Желебек калабы, ya qayra. Erten 4-sini aprel'e ketemiz sotpay. Anan 4'te kim menen tartat qayra Желебек kalmay. Ава, 4 çıkandan. Hadistigi Deyim. Eder Zaranelle Sarıözen. Aybek özü çıktı. Talas Aybek polufinalda da. jana Balqaş mümkün nasıl? Bayaman ökü okşoş eken almak salmakta. Manastırma komandası boyları dağı şadılуу jigitler ortada. Eң ендеше çıkarıp çıkanaga чейин жерге кирип кетип колдору. Чекеме жерге Айбек Темирбаев жана 3 номердеги жигит. Айбек Темирбаев деген. Ош шаарынын курамын билбей атабыз. Силерге тапкан жакшы. Onaylı. Ya.
Tüyündeyiz de. Sonunday ataktуу belgili oyuncularımız var. Aybek Demirbayev. Çok melleştirdi bular. Daha göre Rama komandasına talapkar oyuncular oynuyor. Otaslarının aldığında Oş Oblası'nın Tiyağına da zapor. 10. номерде Manas жүрет. Son Görünüzler son. ulak gibi yaga. Яғына трибуна қойсаңыз да. Бұл ойында Манас'ta запаста Нұржан Талас командасында запаста қалды. Жоқ, улак жерге түшүп Манастағы калды. жетпей кетеді улак. Емер. Мана салды. Манас Ай алды оқшайды. жоқ түшүп калды. Ким жеңип атат бирөө? Ош облысында ким бар ки жакшылап чыгат. Манас менен тиги бир согандар бирөө, кыяздары. Эң чыкты улакты. Ким көтөрүп баратат? Талашып баратат экөө. Адилет окшойт. Аутка чыгып кетти. Жеке. Баяманы. Баяман Нуралимұлы гектар менен өзү оратат улакты, ал жалына салды. Аяман. Ақырын. Ой, не болду? Эр болуп кетти, жок. Эр болгон экен. Мынакей кайрадан ай азаматтар улак. Ош шаары инген экен. Ош шаарына тийди. Аутка чыгып кетти. Баяман Муралимоğlu дагы да болсо өзүнүн үрөң аты менен гектар дейт. Жок, капитан өзүм байкедан койду. Акемен өзүм эле дейт. Ортосуна барат окшойт. Эки көк аттын ортосунан Баяман, Бауш жана ким ар жагында кыяз беле. Мынаса пастарды көрдүңөр. Ой, Кудай сактай. Кудай сактасын. Астыктан жыгылып кала сактады Бауш болгон. Мыкты өткөрүп берди эле. Мына момундай кылып көтөрүш керек деп, ар жакта да бар да биздин Ош шаарынын жигиттери. Ой. Аутты көздөй баратат. Аутка чыгып кетти. Жана биздин Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын калысы улакты ортодон баштайт. 15 минутта бүтөдү. 15 минута эсеп сандары 2-1, 2-0 азырынча. Ош областы алдыда. Айбек Темирбаев чыккан экен Нургашка менен. Нургашка каяктан жүрсүлөр? Алатоо. Ала чейин Арашанда. Ой, жыгылып калды. Эми шашпа, эми шашпа. Бизден Тургунбаев жок. Айтып жок экен. Айбек. Ой. Кайбир коёт узатып алып, жакшылап басып ал. Пас береби же өзү келеби? Кыяс жардамга бардык. Жок дегенде бир атаандаш эмес, экөөнү да бөлүп жарып кетсе. Кыяс Ниязов жүрөт жанында. Биякта ким Манас жүрөт Пегас менен. Жок, Шторм менен экен бул жагы. Өткөрдүбү? Манаспы? Өткөрүп берди мынакей. Охо, моңгара тартып баратат. Ай, жерге түшүп калды улак тилекке каршы. Акырын. Ой. Дагы болбой калды.
Жақсы, көтер. Еңде мынаке. Көтер. Шарын Басты аяқтар. Düşüp ulaq жерге düşüp kaldı. Avuttu gözdey. Baratat burulalau жоқ bazı görüyoruz. Avutqa çıkıp ketdi. Manas. Oho, ştorm. Ştorm menen. Ştorm menen çıkkan eken bul jolu Manas. Oy barakelde. Oynatып атат азырынча. Ары бери. Салым болобу жок базы көрөбүз. Баратат. Салым. 3-0 esep sandары. 20 минутада. Ştorm menen salıp ketdi. 3-0 mı? Esep sandары 3-0. Oş oblast aldı da azırınca. 3-0 Oş Oblast'ın kurama komandası. Oş. Ержан Тургунбаев менен Баяман Муралим ул ортого чыккан экен. Ержан бар. Esep sandары 3-0 азырынча. Ош область алды да. Достор дагы бир маалымат иретинде айта кетели, бул С группасы. С группанын жыйынтыктоочу оюну бүгүнкү оюн. Буга чейин Ош области менен Жалал Абад области беттешип, Ош области Ортодон чыкпай деп утуп чыккан. Бүгүн бул оюнда утуп чыкса Ош области анда полфиналга чыгат. Так, ортодон чыкты. Ержан Тургунбаев өз такымда пилот улакты. Жерге түшүп калды улак. Охо, мыктын кетти. Ким? Манас окшойт, а? Манас Пегас менен чыккан экен бул жолу. Эч ким жок. Ошол эле бойдон кетти. Кетти мынаке. Мынаке Манас Ниязов. Негизи Пегаска жарашты, мындайча айтканда. Манаска жарашты десек дагы болот. Мынаке баратат, бир голдук баратат, салым болобу? Салым. Манас. Негизи Манас Ниязов өзү мындан мурунку интервьюда айтып кетти. Бойка менен Штормго караганда Пегастын ооз элбек экен депчи. Чын эле ошондой экен. Бурулгандары мыкты, Казанга баргандагы түс барат. Мынаке төсөп сандары 4-0, Манас Ниязов жаңы эле салым салып кетти. Ой, мыкты иңип кетти. Монгол менен барекелде. Ким жок. Оң такымга одарды улакты. Бир буралып айланып келип тур салат кош керек. Бул аргымакта өттү. Адилет деген жигит экен. Монгол деген ат дейт. Отко чыгып кетти Тилекке каршы.
жекеме-жекеден башталат азыр. Баяман чыккан экен. О, мыкты. 6-мүнөттө. Гектар менен. Эч ким жок. Баяман деген. Бул гектар деген аргамак. Бул аргамак менен көп мыкты балбандар оюн көрсөткөн. Өткөрүп береби? Жок. Ой, мына сага дагы ныргытты. Кыясниязов Акбөрү менен. Ай жакшы болду, аргөстөй ауттан алдыраак. Кыяс ауттан кетерим болду. Кетти. 3 коргоочунун арасында баратат. Кайрылып келеби же кандай болот азыр көрөбүз. Ай, аутка чыгып кетти. Суу себилбесе кандай оюн болот эле? Болбойт да. Биринчи оюнда суу себилди. Таймдардын арасында. Башында сепкен ошол боюнча жок болду. Так, Айбек Темирбаев менен Ержан Тургунбаев чыккан экен ортого. Жеке. Охо, түртүшүп атат Нурбашкан менен. Ержан менен. Кандай? Жакшы шүгүр. Отуруп аласың а, могу бер титирип кыймылдап атат. Айбек. Жакшы шүгүр. Жеке кайрадан эле. Улак бир көтөрүлүп кайра түштү жерге. Эңип чыкты. Ержан Тургунбаев такымында жүрөт. Баракелде. Ош шаары өткөрүп береби, өзү барабы азыр көрөбүз. Ош шаарынан Ержан Тургунбаев мыкты оюн көрсөтүп атат. Ержан. Ой, каскадерлордой эле жыгылдыбы? Ким баратат? Мо адаспасам Жокаев болуш керек. Охо, кетти, мыкты кетти. Ош шаары. Шаардын жигиттери дагы. Dört nol. Аутка чыгып кетти окшойт, э? Жок, жерде экен улак. Аутка чыгып баратып жерге таштап кетти улакты. Байыш окшойт. Жерге байыш. Ой, байыш дагы өзүнүн чоң аты менен. Жерде азырынча. Бул экинчи тайм достор. Эгер Ош областы ушул оюнда утуп кетсе, ута тургандай эле болуп турат. Азырынча эсеп сандары 4-0. Жарым финалга чыгат. Ким көтөрүп атат? Манаспы? Ким көтөрүп атат? Жок. Улакты тебелеп калды, жерге түшүп калды. Экинчи таймдын 11-чи минутасы. Манаспы, Жадилетпи? Улак негедир жайлап калды.
Бауш басқан екен. Бауш Султанбеков. Қайтарып қалай, бұрып қалай ма атты аутқа шығарбай. Браво. Ох, мықты бұрылып кетті ат. Кетті мынаке өзі. Бауш bu? Мына салым. Бауш балар. Bir қолдап тұрып чертіп қойды. 11. минутта Бауш команданың капитаны Султанбеков Бауш Ақбарс деген армаға. Мықты салым салып кетті Бауш. Ойын аяқтап, уақыт болса мүмкін жалалаватқа жетмексіңер. Кечегідей ойын көрсетсеңер жақсы болмақ. Бұл жерде күшті команда айда жоқ. Манас келе тартылаққа. Ошардың команданың жігіттері шыққан жоқ. Негедір не болды түсініксіз болып қалды азыр. Емі кел атады. Емі ғана кел атады. Ай, Рамазан, бәрекелді. Рамазан деген жігіт. Ақырын Құдай шақты берген. Сен бірақ Құдай қазанды мен көргітсе. Ауыстарын ұрғып таштады. Жаны қашайғанда ұрдым ұшы тайғасанды ұлақ деп. Охо, мықты кетті. Кем бұл? Адилет оқшайды, Адилет, Моңғол. Қайда бір ұзаты олар үйді адат бияқта балдарды көрдіңіздер. Ондай ұлдан мұқтарға біз ұсындай бір. Күтіп отырып шашадықта зарыл болу адат біз ұсындай аттардың ұлдандығын көргізген. Қайтар атты. Ауытқа шығып кетті. Жақшы Адилет. Мончы су себелбей чаң отады поле. Birinci oyun dele sevildi okuydu sol. 14. minut ayakta odap. Екінші мен үшінші таймның ортасында себілген ақыр болып тұрды көкші. Ой, Ержан аты жақын барса теу атады. Шақылдаты өлі. Баямандағы жерге өте қаты үйреніп тұр. Bir еңгілгенді алып атады. Гектар мықты. Чекеме жекен мақтарын берем. Бұл келешек командасында ойнап жүргенде Мержан Метжан, Қазақстанның легионер ойыншысы. Алдағы ұшыл гектармен ойын көрсеткен. Ох, өткөріп берді. Кем Байыш ба? Ой-ой! Штанга да қойды. Штанга болып қалды. Алыстан ырғып тілі. Қайрелі Манас келіп атады ұлақты көздей. Дәрді. Жоқ, ұлақ жерде екен азырынша. Ең шықты кім? Манас екен Пегас менен. Пегас менен барататында. Көрінері аттардың түркі атқанын көрінерді. Ошал жерден бірі. Байыш келді артынан, Байыш Ниязов көріп береді. Паз өткөріп береді атады. Шторм менен 12-ci номердегі жігіт шыққан екен. Бұл жаң ойыншы бұл жігіт. Шторм менен баратат. Охо. 12-ci номері. Акун деген жігіт екен. Акун деген бала оқшайды. Манасып байтесі. Дияш балары. Ең отат. Кім Адилет бе же, кім ең отат? Же Манас бе? Жоқ, Манас емес екен. Байыш. Байыш шыққан екен әке. Бұл Байыш қо деген. Байыш достық командасында қиястың аты мінген екен. Бұл солдат деген арғымақ. Байыш балуан екен бұл өзі. Қолға алды. Булит қылау, Ең бұл алып. Ох, әке. Қайрелі штанға. Тренировка қылады. Улақты сындыраты екен Байыш. Алыстан ырғытып атады улақты. Емемді айтқанда бая машығу сияқты өлі улақ болып атады. Не қарап тұрады? Теңіп шықты. Ош шарын жігіт теңіп шыққан екен улақты.
Ержанбы? Жок. Ооба, Ержан экен өткөрүп берип атат. Тургунбаев эле ойнойт, ачык айтканда ошо. Өткөрүп берип атат. Кимге өткөрүп берип атат? Ай. Улакты түшүрүп алды. Кайра Ержан Тургунбаев эмне? Кайра эле Ержан Танталаш болмокон Ержан Тургунбаев болот, ветеран болсо командасында. еңди, ким еңди? Эң алды Манаска. Манас, жок. Манаспы? Адилет окшойт. Жок, 5-чи номерде ким? Бауш? Жок, Бауш эмес. Штанга. Улактары түшпөй атат, алыстан ыргыткан. Алыстан ыргытышып атат улактарды. 5-чи номер киме? Ташыбы. Мына эң чыкты эми. Баяман Муралим болду чыккан экен, гектар менен. Алага чыгып баратат. Мына улагын башка жака барып өтүп турган. Эң бир ошол жерден Баяман оңдонуп түздөнүп алчу менен. 2,5 убакыт, 2,5 мүнөт бар Баяман, 2,5 мүнөт калды. Ойногула. Кетти өзү, чабылга. Өңөрдөп атат. Салым. Баяман Муралим оğlu Защита иштеп атат ошо. 18-ci minutада аракет кылды жаңы. өзгөрттү дагы эсеп. Оюнду чытап салды. Кыяспы? Кыяс Ниязов. 6-0 экен. 7-0. Мен жаңылып атам, же комментатор экөөбүздүн бирөөсү жаңылып атабыз. Altı nol eкен. Акыркы минута. Кыяс Ниязов улакты Кыяс. улакты жалга чыгарып атып түшүрүп алды. Албетте мындай чоң оюндарда мындай каталар Адилет. жол бериш керек эмес. 30 секунд калды. 30 секундда биринчи таймдын бүтүшүнө, экинчи таймдын бүтүшүнө. Экинчи тайм аяктап атат. Мындан кийин достор, эң чыкты ким еңди? Болду убакыт Адилет. кери бур лайбы артты көчтө. Адилет, бол жетишпей каласың. Акыркы секундалар жетишпейби? Комментатор жетишпей каласың деп. 5, Жетишпей калат экен. 3, 2, 1. Мынакей достор, экинчи тайм бүттү.